fizike, kemije, treba znanosti, treba puno posla. Nema ništa na jednostavan način. Za bogatice ima jednostavnih načina, samo najčešće on se završi u zatvoru ili od zemlja. Evo, to je moje, recimo, zapažanje. Tako da, dobro je pogotovo govoriti o putovanju u svemir. Imate ono što bi se reklo mašta i stvarnost. Mašta, puno vam je mašte okolo i vidi se da utječe na ljude. I misli, pa to je jednostavno, idemo. Evo ga, najobičniji mali satelit koji planiramo 10x10. Pa to je sitnica. Međutim, i koliko treba puno posla oko njega. Puno posla. Možete si zamisliti, Japanci su poslali na jedan asteroid sondu, da od tamo da je snime i od tamo donesu natrag na zemlju uzrak prašine, uzrak tla asteroida. Sonda koja je došla tamo, ona je relativno velika, ali ona je pustila natrag na sam asteroid i poslala jedan takvu malu sondu. Ona je veličine takve, koja skakuće po asteroidu, uzima sa tla i natrag će se vratiti na sondu i natrag će se vratiti na zemlju. Prema tome, to su stvari, to je realnost. Za maštu, evo, ja ću malo preskočiti možda ove, kao za uvod, filmove o mašte, koje promoviraju putovanje u svemir. Možete, slobodno, ima. Dajte, oni njih će to zanimati. Dobro, onda ćemo... Oni su vam mali genijalci. Je, ovako, mašta je sigurno igrala ogromnu ulogu što se tiče odlaska u svemir i odlaska među zvijezde. Još od starih Grka. Ste čuli za Dedala i Ikara? Ne? Čuli ste vjerojatno, ne? To je jedna od ambicija krenuti prema suncu i čim više se približiti suncu. Već onda. Ima takvih maštanja, ali recimo možda jedan od prvih tako maštanja putovanju u svemir na mjesec je recimo Jules Verne. Jules Verne nije običan, recimo, književnik kao fiction. On je, recimo, dao dobra djela i koje su i danas stvarno su bila u ono vrijeme napredna, recimo 20.000 milja pod morem. Ne? A ovo je njegov uradak u putu na mjesec. Evo, to je napisano 1856. A film, to je po mom saznanju prvi science fiction film. Malo je, ono što bi se reklo, malo je komičan, ali je science fiction, ono što su oni smatrali da kako se treba ići na mjesec. Mada već u to vrijeme bilo je dosta teorijskih razreda o putovanju u svemir sa raketama. Tsiolkovski, za primjer u Rusiji, je dao temelje za raketnu tehnologiju. Ali evo ga, na koji način su filmaši si predočili kako ići na mjesec. To je 1902. Naravno, diskusija ovdje u njihovoj akademiji, prijedlog putovanja na mjesec. Ne? Evo ga, predavač, ne? Sve mudre glave sa šeširima i on kaže, idemo sa zemlje i fino, tu imaš taj projektil i samo gotovo i pogodimo mjesec. I naravno, odmah žučna diskusija, evo da se vidi na koji način završava se ti diskusija. Evo, to je recimo diskusija prije više od 100 godina u akademiji.
Evo, kako se radi taj projektil za mići na mjesec, inspekcija, zapolice i tako dalje. I sad dolazi posada, ide naravno u projektil, otvaraju se vrata, idu mjesec. Pravi astronauti, pravi. Da. Idu, da. Evo ga, spremni idemo. Za put. Da, idu na, evo ga, idemo, ajde. Evo ga, i onda naravno se idu se. I sad se ispaljuje tokom taj projektil sa ljudima. Evo ga, to je, sad se, evo vidite, naravno sa fitiljem i gotovo. Evo ga, ispaljuje, otišli su na mjesec. Ali možda isto po mom saznanju, zapravo prvi film, što bi se reklo ozbiljan film, science fiction o putovanju sa svemirom, je film Zabranjena planeta, snimljen 1956. Relativno ozbiljan film, zato jer unutra ima putovanje s svemirom nije samo sebi svrha, nego više što se dešava na toj planeti, ali to je recimo redatelj toga je kasnije bio začetnik one serije Zvijezdane staze. To je njemu bila recimo podloga za kasnije seriju koja je, vjerojatno ste svi upoznati s njom, Zvijezdane staze. Evo samo da vam prikažem kako se onda vidjelo, kako se sa evo, to je komandna ploča sa prekidačima. Captain of the crew, stand by to revert polarity. Standard Class A security will be maintained upon landing. And until further notice, all hands will wear side-on. That is all. Da. Artificial gravity on. Ovo što je zanimljivo, umjetna gravitacija se isključuje, ali on još uvijek stoji na podlozi. Dobro, evo ga. To je recimo kako oni vide letjelicu koja će ići svemirom i na koji način se ima propulsiju da se zaustavlja njiva. Odmah usput samo da kažem, ja sam taj film gledao još u to vrijeme i to je bilo recimo meni jedno od velikih podloga za kasnije moje opredjeljenje za fiziku i tako dalje. Moram priznati da je na mene ostavio taj utjecaj. Evo ga, to je recimo kako je taj u to vrijeme 56. To je prvi science fiction kakav. A sad ćemo doći na jedan od najnovijih filmova koji u velikoj mjeri ima dozu realnosti opće putovanja i što se dešava u svemiru. Putovanja na stranu, ali što se dešava u tom svemirskom brodu. Prije svega, ja ću vam, evo ga, vidite, taj svemirski brod on se okreće. To je umjetna gravitacija. Ona je ne u letećem tanjuru, da samo ga isključi. Ovdje je, ta centrifugalna sila je umjetna gravitacija. To je temelj budućih svemirskih brodova. I sad ono što ću vam pokazati, to je, evo da ponovim, to ne pokazujem zato jer je tu, sad je prestala rotacija i naravno nema gravitacije više, dolazi beztežinsko stanje. I to ne pokazujem tu golišavu ženu, zgodna je, ali to nije namjera, nego ono što će se desiti sa njom, to je dosta važno. Šta je, molim?
Evo ga, ta voda u bazenu, ona u beztežinskom stanju, ona stvara kuglu. To je tipično za vodu u svemiru, stvara kuglu. I ono što je jako važno, vi u takvoj jednoj kugli ne možete plivati. To je jedan od efekata beztežinskog stanja. Ne možete plivati. Zato jer vi kad plivate, vi gurate vodu iza sebe, to vam je potisna sila da idete naprijed. A ovdje u kugli, to jednostavno i miješate vodu, jednostavno nemate potisak. I ona, recimo, ostaje zarobljena. Da. Evo ga, to je recimo stvarnost ovoga. Molim? Evo ga, sad dolazi gravitacija i naravno to se spašava. Evo, to je taj brod koji, evo, to njegovo rotacije stvara umjetnu gravitaciju. I sad kompjuteri istraže greške i tako dalje i to je, recimo... sad da prejdemo, što su recimo danas science fiction filmova ima jako puno, ima najzgodniji onaj Ratovi zvijezda, gdje samo sjedne jedan tamo aviončić, nije niti velik kao čisto jedan mali jednosjed, i on sa štapom i komandom veli ja idem iz ovog planeta, idem u drugi zvijezdani sustav, što je malo pretjerano. Barem onaj koji je to radio, trebao je ipak reći i vidjeti, znati da danas vi ne možete ići u svemir bez da imate kompjutersku navigaciju i kompjutersku komandu. Ne možete. Ono je spuštanje na mjesec, što je bilo, Armstronga i ovih, ne. To, da sleti na mjesec, to jedino kompjuter može. To ne može čovjek sa palicom i on sam kontrolirati. Jer to je toliko kompleksno da ne ide ljudski. Prema tome, barem to. Sada o svemiru. Ono što znanje o svemiru koje imamo i što smo spoznali je sve došlo sa zemlje. Ja sam ocijenio tu recimo 90% našeg poznavanja svemira je onog sa ta 3 alata. Jedan je teleskop, druga je radioteleskop i onda je spektar. Spektar ovaj spektar kao alat je izuzetno značajan. Spektrom mi znamo recimo sastav Sunca. Mi znamo da tamo je vodik, tamo je helij i još drugi elementi. Bez toga mi jednostavno još bi danas razmišljao o tome odakle Suncu ta energija. U 19. stoljeću to je bio problem. Nisu znali za fuziju, nisu znali. Pitanje je bilo odakle Suncu energija. Jedna ideja je bila da tamo ugljen gori. Sagorijeva ugljen. Druga je bila kolaps gravitacijske i tako dalje. Tek spektrom su ustanovili, tamo ima vodika, došlo do fuzije i tako. Evo na prethodnom predavanju sam isto spomenuo, recimo je jako važno, traži se život na drugim planetama, na nekim izvan sunčevog sustava. Pitanje je koja je indikacija da negdje u udaljenom planeti postoji život? Što moramo uočiti, što moramo vidjeti, pa i reći, tamo je život. Obično se kaže, veli, ima vode. Evo i sad kaže, veli, evo ga, ima tamo, ne znam, na Marsu su našli vode, može u podzemlju ima života. Morate znati da voda je druga molekula po zastupljenosti u svemiru. Prva je ugljični monoksid, vodik izostavlja. Ugljični monoksid je najzastupljenija molekula u svemiru, a druga je voda. Prema tome, voda ima svugdje. Svugdje. Prema tome, uopće nije
iznenađujuće da su na Marsu našli vode. Na Mjesecu ima isto vode, samo je ona dio kristalne strukture tla. Znači da je samostalno da bi slapila otišla u svemir. Evo, to je recimo ovo. Onda idemo poznavanje svemira i svemira. Sad, da se dođe u svemir, treba se neke od jako važnih stvari ispuniti. Jedna, možda najteža, a to je, ako želimo doći u svemir i ići oko Zemlje, moramo imati minimalnu brzinu 8 km u sekundi. To se mora postići, jer inače nećemo ostati u orbiti oko Zemlje. Da se želi otići takozvani duboki svemir, pod duboki svemir se smatra onaj svemir kada gravitacija Zemlje više ne utječe na vozilo, na svemirski brod. To je. Da se to postigne, mora se imati minimalna brzina 11 km u sekundi. A da se ode u najdublji svemir, što znači da se ode, kao recimo Voyager sada, iznad sunčevog sustava, mora se imati minimalno 17 km u sekundi. 8 km u sekundi, to samo je možda brojka, ali ako se usporedi da recimo, ako vi želite sa zrakoplovom koji ima akceleraciju otprilike 1 do 2 metara u sekundi na kvadrat, ne? Ako vi želite postići tu brzinu, to će vam trebati otprilike 8000 sekundi. To vam je 2,5 sata, tako nešto, 24 sata, da to postignete tu brzinu. Naravno, ove rakete koje idu, one postignu tu brzinu puno brže, 10-15 minuta, da, ali akceleracija kod toga je tolika da ljudski organizam teško može to podnijeti i zato su to posebno trenirani astronauti koji to prolaze. To ne može običan čovjek. Koja je sada koja je sila koja potiskuje raketu, koja tjera raketu? I zrakoplove slično, ali zrakoplov na drugi način radi. To je taj raketni motor. Oni imaju komoru sagorjevanja ovdje, gdje mješavine goriva sagorjevaju i izlaze van velikom brzinom. Koja je potisna sila? Kolika je sila takvog raketnog motora na objekt iznad toga? I formula je vrlo jednostavna. Potisna sila je količina goriva, masa količine goriva, potrošena u sekundi, puta brzina izlaznih plinova. Znači, ovi plinovi koji izlaze van, brzina. To je temeljna formula za raketne motore, za raketu. I sad samo kao primjeri, tipična goriva, čvrsto gorivo koje se koristi, recimo, samo to su jako jednostavni, ali recimo često gorivo u običnim raketama, ono što se, kad se svi veselimo, pa onda se šalju, to su čvrsta goriva, od 2,5 km u sekundi. Naravno, neko od tih raketa za veselje nije 2,5 km, puno je manje, ali recimo za Space Shuttle koji imaju početne motore za čvrsta goriva 2,5 km u sekundi. Zatim hibridno gorivo, to je gorivo koje je mješavina, jedan dio je tekućina, a drugo je čvrsto gorivo, 2,6 km u sekundi, tekuće gorivo 4,4 km u sekundi, ionski motori 29 km u sekundi, idemo vidjeti što su to ionski motori, mlazni motor na zrakoplovima je 29 km u sekundi, izgleda jako puno, međutim vidjet ćemo zašto je ta brojka 29 km u sekundi. I onda više stupnjeviti ionski motori 210 km u sekundi. To znači, drugim riječima, ako se koristi više stupnjevit ionski motor, 1 kg, ako se troši u sekundi,
podsisak će biti 210 tona. Dok recimo za tekuće gorivo će biti samo 4,5 tone. Kemijski pogon. To je kako radi raketni motor. Raketni motor, nažalost, na engleski, zato je mogu sam prevesti ovo sve na hrvatski, ali ja mislim nije bilo potrebno, ja ću to samo objasniti. On se sastoji od dva spremnika. Jedan je za gorivo, spremnik, drugo je oksidarist, to znači oksidant, kisik, najčešće kisik. Može biti, recimo, vodikov peroksid, isto može biti. I onda pumpe koje u komoru sagorijevaju pumpaju tu mješavinu i onda sagorijevanjem sagorjeli plinovi izlaze van. I onda je potisna sila dana ovdje. Ovdje je dodatak zbog toga što postoji razlika u tlakovima u samoj mlaznici i vanjskog tlaka. I zbog toga se još malo korigira ta formula. To je mali samo nadomjestak. I onda imamo ionski pogon. Ionski pogon, koji je princip? Pa princip je da se neutralne čestice, molekule, atomi, kao što je recimo u zraku, ovdje u zraku, ioniziraju. One se ioniziraju ovdje na vrhovima ovih čavla, to je pod naponom. Elektrostatska sila ovdje je toliko jaka da ioniziraju čestice zraka, odnosno molekule zraka. Te ionizirane molekule zatim se privlače kroz ove rupe koje su pod suprotnim nabojem anoda i onda one odlaze kroz toga, ubrzavaju se i izlaze van kao neutralne, neutraliziraju se unutra, kao van, kao vjetar. I demonstracija tog vjetra, ovi papirići lepršaju na tom vjetru. To je ionski motor. On je relativno jednostavan i može se, evo ga, može se izgraditi i ovdje. Komponente nisu niti skupe, nisu niti zahtjevne. Jedino zahtjevno treba se imati izvor relativno visokog napona. Vrlo jednostavan princip. Međutim, ono što je problem je da za ionizaciju plina potrebna je energija, odnosno snaga, ako želimo stanovitu količinu tog neutralnih čestica, masu tih čestica u sekundi proizvesti da bi dobili neki potisak ovdje. I sad snaga je ovdje dana tom jednom formulom, 6 puta energija disocijacije molekula, masa goriva koja je potrebna u sekundi, kroz masa u atomskim jedinicama tih čestica molekula. Da vam kao primjer 1 kg ako želimo ionizirati ksenon. Ksenon se danas koristi i u satelitima gore, kao ionski pogon za korekciju orbita. Ako želimo 1 kg u sekundi ionizirati, potrebna je snaga 8,8 MW. 8,8 MW, to vam je ogromna snaga. To vam je, evo ga, samo da vam kažem, recimo, u kući vi imate onaj, na peći, onaj grijač, ne, električni. On je obično 1 kW. On je 1 kW. Vi 8,8 MW je 8800 takvih peći bi mogli imati, tjerati sa 8,8 MW. To je ogromna snaga. Samo za 1 kg ksenona. Naravno, to je pod uvjetom da se ionizira 100%. Ako se ne ionizira 100%, onda je puno veća snaga bi trebala. I onda mlazni motor, na koji način mlazni motor radi? Zrakoplov. Pa on ima ovdje komoru sagorijevanja. Tu se ubacuje kerozin koji sagorijeva i on tjera ovu turbinu
tjera ovu turbinu izlaskom van, a na istoj osobini je ovdje turbina i ovdje tu turbina. Ova turbina komprimira i tjera zrak u komoru sagorijevanja, dok ova turbina jedan dio tjera u komoru sagorijevanja, a drugi dio, veći dio tjera pokraj i izlazi opet van kroz sapnicu. Tako da zapravo količina goriva koja se troši za dobijanje potiska je puno manja nego ono što je dano raketnim motorom. Zato jer masa goriva koja je stanovit 1 kg u sekundi, da li na račun toga puno više se zraka tjera nego što sagorijeva tog zraka. Zato je taj mlazni motor puno efikasniji u atmosferi od raketnog motora. I zato tamo je navedeno da izlazni plinovi su 26 km u sekundi, međutim oni nisu, oni su otprilike 500 metara u sekundi, tako nešto su izlazni brzi. Ali zašto je 26 km? Zato jer se po onoj formuli za raketni motor tamo ta masa je puno veća, iz formule se vidi da je fiktivna, ta je brzina zapravo za mlazni motor 26 km u sekundi zapravo fiktivna. Evo, to je princip rada. I sad je samo pitanje što je efikasnije, raketni motor ili mlazni motor? Mlazni. A? Mlazni. To sam rekao, ponavljaš me. Ali dobro, sad ćemo vidjeti. Ali recimo ne može mlazni motor, ne može gore u vakuumu, jel da? Ne može u svemiru. Jel da? Je. Molim? Ništa. Dobro je. Mlazni motor je efikasniji, a sad ćemo vidjeti brojke. Ali nije samo raketni motor, nije samo da je mlazni motor efikasniji. Ima još jedna druga stvar koju nisam spomenuo. Zašto je i zrakoplov efikasniji i zbog jedne druge stvari od rakete. Znaš što? A? Ne, nisam čuo. Nije štednja. Krila. Pa samo se sjetite pticu, jer jako je lijepo gledati galebe. Jel da? On ne miče, ide samo i leti. Pa da, samo, ali trebamo vjetar. Trebamo, da. Tako je. Prema tome, što djeluje? Djeluje takozvana sila uzgona. To je sila uzgona koja ga tjera gore. Ali dok za raketu, evo ovo je raketa. Ona da samo stoji u zraku, samo da se ne miče, da stoji u zraku, treba trošiti gorivo. Jel da? Treba trošiti gorivo. I zato ovaj, recimo, Falcon 9 od SpaceX-a, 330 tona je teška u početku. Znači, vi trebate trošiti goriva da držite 330 tona u zraku. Ništa, samo toliko. To je ogromno. A onda još dodatno gorivo da onda počne ići u svemir. To je. I zato za usporedbu... Molim? Zato za usporedbu... Imati ogromnog spremnika goriva. Pa da, ali što, onda nakon kad se to gorivo istroši, što ćete, onda samo dalje u svemir nosite taj bez veze balast, prazne spremnike. I zato postoji drugi stupanj, on se odbacuje. Prvi se stupanj odbacuje. I to je, danas ima po oceanima, ima smeće tih otpadaka od raketa, a recimo u Sibiru, to sam čuo od kolega Rusa, u Sibiru ima posebne ljudi koji idu okolo. Evo ga. Samo ovako. Masa, recimo zrakoplov mase 340 kg i 330 kg, to potisnici, ali da dođu do 10 km visine, zrakoplov potroši 10 tona goriva, dok raketa potroši 100 tona goriva. To je, recimo, evo ga. I sada,
došli smo u svemir i sad idemo proučavati zemlju iz svemira. Znači, gledali smo zemlju iz promatri svemir i zemlja, a sada idemo iz svemira promatri zemlju. Ima dva načina. Mi ćemo slati ljude ili automate, satelite. Da, ali ljude, da bi ostali dulje vremena tamo, potrebno istražiti i osigurati im ove uvjete. Znači, izvor je energije. Potrebno je za energiju. On mora biti na 20 stupnjeva Celzija gore, a to se treba održavati. Zatim, hrana i voda. To je jako važno. Zrak. Vi gore udišete kisik, izbacujete ugljični dioksid, taj ugljični dioksid se natrag treba pretvoriti u kisik. Ovdje je klorofil, a tamo ga nema. Vi morate reciklirati taj zrak. Higijena, to je a čovjek se mora i okupati, to je suširati, inače bi smrdio. Zaštita od ionizirajućeg zračenja, na primjer. Ne? Potrebno. Fizikalna aktivnost je jako važna. Jako važna. Ako imate vremena pri koncu, vi za 5 do 10 dana u bestežinskom stanju koje sam onda pokazao, čovjek izgubi preko 20% mišićne mase. Samo od 5 do 10 dana. Samo to. Da? I naraste. Molim? Naraste. Pa, zdeblja se, da. Ako se to može nazvati rastom. Molim? Ako se to može nazvati rastom kad se udeli. Da, to je ne. Recimo, miše, osteoporoza. Jeste čuli za osteoporozu? Pa koštana masa isto ode. Srce vam ode. Svašta ode. Psihološka priprema. Ako sam poživčanite, ali ako ste u društvu, opet možete poživčaniti. Treba biti jako dobro psihološki trenuci i naravno stručnost. Dok za automate puno masu toga ne treba. I zato se automati danas koriste, oni su puno jeftiniji nego recimo ovo što se treba za ljudsku posadu. Koristi se za opažanje zemlje, komunikaciju sa zemljom, opažanje svemira i tako dalje. Nedostaci automata da nemaju autonomnost, da oni ne mogu improvizirati, tako da nečeg zanimljivog dođu, ajde idemo to istražiti. Oni su preprogramirani za nešto napraviti i točka. I onda autopopravak. Ima danas načina da se neke stvari mogu automatski popraviti, ali to je još uvijek na jako jednostavnom razini. Evo, nećemo sada koje su osnovne informacije o satelitima, nećemo koje su sateliti, onda koliko je život satelita, tu sam ga dao po godinama, na kojoj udaljenosti od zemlje, koliko će onda dugo živjeti i tako dalje, ovisi o dosta uvjeta, ne? Jer na udaljenosti i od 400-500 km još uvijek postoji atmosfera. Ona je razređena, nije samo to, nego postoji takozvani sunčani vjetar. Sunčani vjetar koji donosi čestice, ione, to su najčešće sa sunca, koje doprinose otporu od satelita. Mora se znati da taj satelit ide brzinom 8 km u sekundi. Kod 8 km u sekundi jako razređena atmosfera daje veliki otpor. Odnosno veliki otpor. Otpor je proporcionalan sa površinom satelita, objekta, a ovisan je i o masi. Čim je masa veća satelita, tim je utjecaj otpora atmosfere manji. Prema tome, a ovdje su recimo ovako dijagrami pokre. Recimo na 400 km može se očekivati da satelit živi između 2 godine do par mjeseci. Ovisi od evo, ova svemirska stanica koja je sada gore sa ljudskom posadom, ona je na jedno 500 km. Na 500 km tu ona bi trebala puno dulje živjeti, zato ona nakon stanovitog vremena ona ima korekciju orbite. Ona se
diže malo, znači polagano spušta, ali se nakon nekog vremena sa raketnim motorima korigira. I sad, koji su izvori energije u svemiru? Pa najčešći je izvor sunčana energija. Sunčana energija ima zapravo jednu manu, a to je da ona se može koristiti recimo između orbite Marsa i Venere. Jer ako je bliže od Venere prema Suncu, onda je intenzitet sjaja Sunca toliki da sprži materijal. Recimo sada postoji sonda koja istražuje Sunce, koja ide puno bliže Suncu, ali ona je posebno zaštićena od sunčanog zračenja. Ali recimo već na Marsu, ove roveri što su, oni koriste sunčanu energiju, ali oni su jako neefikasni. Zato oni recimo na sat vremena 10 cm, 20 cm prođu. Jer iznad toga, iza orbite Marsa, praktički sunčana energija je neupotrebljiva. Onda imamo takozvane radioizotopne termoelektrične generatore, o čem se tu radi da unutra radioaktivni materijal koji zagrijava u jezgru se stavi, a oko toga su termoelektrični materijal, znači koji pretvara termičku energiju u električnu. Ali taj može dugo trajati. To je recimo Voyager koji je sad izašao iz sunčevog sustava, on još uvijek radi, zato ima upravo taj generator, izvor energije. On je jako neefikasan. Ima 5%, 10% u glave korisnost, ali nema alternative. Onda ima takozvani nuklearni Stirlingov stroj koji se pokuša koristiti, ali još u razvoju. O čem se radi? Ovdje je jedan cilindar je na temperaturi, recimo, koja se dobija iz nuklearne reakcije, a drugi cilindar koji mora biti na hladnome, on je okrenut svemiru, gdje se hladi. I izmjena plina, to je zatvoreni sustav, između toplog spremnika i hladnog, proizvodi mehaničku energiju. I onda ima takozvani gorevi članci i litijeve baterije. U biti to su jedini izvori energije u svemiru. Ovi se koriste samo ako ide se u duboki svemir, oko orbite. Dosta je nezahvalno jer to sa radioaktivnim materijalima, ako ude u atmosferu, rasprši se radioaktivni materijal, iskreno među nama neće biti nikakvog efekta na ljudski organizam, na živi, jer to je toliko mala količina, to se rasprši sve, tako da, ali, evo ga, to bi sigurno po medijima rekli, pa što nećemo raditi materijale. Onda kisik u svemiru. Najčešće se proizvodi sa elektrolizom. Znači mora se imati izvor energije, električne, i elektrolizom vode dobije se vodik i kisik. To je recimo jako često kako se dobija. Ali ona možda eventualno najsigurnije je prijevoz kisika na svemirsku postaju gore. On se ovi šatli, odnosno koji snabdjevači svemirske stanice između ostalog i spremnike kisika dovodi. Onda je alge, još uvijek su ispitivanja da se efikasne alge, znači bio sustavi nađu, koji efikasno transformiraju ugljični dioksid u kisik. Ovdje kisik i vodik, na tome se sad radi. I onda se ima kemijski, koji se već koristi, to znači jedna smjesa natrijevog perklorata sa željezom, smjesa, ako se ona upali, onda reakcijom se dobije kisik, onda obična sol i željezni oksid. To se već koristi u zrakoplovima. To ono kad vam kaže stewardesa ili steward, kaže u slučaju dekompresije, ispadnu ove maske, vi potegnete masku i onda stavite na lice. Kad potegnete tu masku, vi ništa drugo nego upalite ovu smjesu.
i ta smjesa vam da kisik koji vam dolazi u usta. To je, nije ono kad potegnete pa tamo neki gore spremnik, nije, nego to je upravo ta kemijska reakcija. To je bio jedan uzrok jedne avionske nesreće, jer ovo se zagrije, ali to nije bilo dosta izolirano na jednom zrakoplovu, jer onda zapalo zrakoplov. Onda materijal u svemiru, oni moraju biti prilagođeni svemirskim uvjetima. Prije svega, svaki materijal u sebi ima plinove. U materijalu, kad dođe tamo, kad dođe u svemir, ti plinovi izlaze van. Oni mogu škoditi i satelitima, ali i drugim objektima koji dođu sa zemlje. Onda protiv korozije, onda na degradiranje materijala sunčevom radijacijom, ti protoni najčešći koji dolaze sa sunca, oni mogu oštetiti materijal. I opasnost od svemirskog smeća. Smeća ima jako puno. Evo samo da za sliku za primjer, ovo je oplata Hubbleovog teleskopa nakon toliko godina što je gore, evo kako ona izgleda. To je nekad sve bilo glatko, sjajilo se. A sada je to kao da je nekak otpadna cijev koja nađete na otpadu željezno. A misli se, to je mislim jedno 500 km, tako nešto, da je to prazni prostor, ali nije. To je recimo... Onda ima, koji su glavni zahtjevi za svemirske materijale? Pa recimo jedan od glavnih je mala specifična masa. Evo, na primjer, napravljen je materijal koji je jako čvrst, ali koji ima specifičnu masu, odnosno gustoću 1,8 veću od gustoće zraka. Zrak je dosta specifična masa, mala. Taj materijal može na maslačku biti gore. Onda pametni materijali, to su termička stabilnost, ali ono što je jako važno i što se treba još razvijati, što rade, to takozvani pametni materijali. Ovo je recimo jedan primjer gdje je površina tog materijala zagrebana i nakon nekog vremena sama se u početno stanje složi. To je jako važno jer ako vam meteorit neki probuši oplatu svemirskog broda, napravi rupu, pametni materijal će sam zatvoriti. On se natrag u početno stanje vrati. Sada se treba to mehanički raditi, to je problem. Baš je bilo, ne znam, relativno nedavno, da je Jadranska svemirska stanica, ne znam gdje je počelo ispuštati atmosferu u svemirski prostor, pa se morali začekati. Elementi komunikacije. Za komunikaciju je element komunikacije sa satelitima, a i sa drugim objektima je zemaljska stanica. Zemaljska stanica, ja se nadam, planovi su da se ovdje pod rukovodstvom profesora da se izradi ovdje zemaljska stanica za obrazovanje za svemirsku komunikaciju, ali umrežena isto sa drugim koji se planiraju zemaljskim stanicama u Hrvatskoj radi komunikacije sa satelitima. Evo, to je zemaljska stanica. Zatim, postoji jedan problema je izraditi lasersku komunikaciju, veliki problema ima. I onda, evo ga, to je sonda, daleka sonda koja na mikrovalnom području komunicira. Ono što je najveći problem kod komunikacije, a to je propusnost atmosfere na radiovalove, odnosno općenito elektromagnetske valove. I ovo je recimo spektr, ovo je frekvencija elektromagnetskog zračenja, a ovo što je crno, to je nepropusni dio koji ne prolazi kroz atmosferu. I vidi se da postoji ovdje jedan mali procijep, to je ono vidljivo svjetlo, i onda infracrveno, tu postoji malo kao udubljenja, infracrveno takozvani
prozor, infracrveni prozor, nego potpuno, međutim, prolaznost je potpuna u ovom području frekvencija, između recimo 30 MHz i 8 GHz. I to je recimo jedno područje, recimo ovaj komunicira na 8 GHz ovdje. Zašto je potrebno ići na visoke frekvencije komunikacije? Da se poveća broj informacija. Pravilo je niža frekvencija, niska prenos informacija. Visoka frekvencija, velika prenos informacija. To znači, vi bi zapravo da puno informacije prenesete, recimo sa ove sonde na Zemlju, vi morate ići na visoke frekvencije. Maksimalno je recimo ovdje na recimo optimalno 8 GHz. Ovdje, nemoguće neće vam doći ništa do Zemlje, do zemaljske stanice. Dobro, to su sad temeljni problemi. Jedan od velikih problema komunikacije je zaostajanje, kašnjenje signala. Recimo sa Zemlje na Mars da komunicirate u najboljem položaju, povratni signal je 42 minute. Vi pošaljete tamo svojoj supruzi ili svojom suprugu, pošaljete kak si, volim te i tak dalje, trebaš čekati 42 minute da kaže čuj, dosadno mi je bez tebe. Ali opet s druge strane je 8,5 sati. 8,5 sati je zeznam se. Nije. 8,5 minuta je u najboljem položaju. Pardon. To je 42 minute je najlošiji položaj. Najlošiji položaj kad je tu Zemlja, a Mars je s druge strane Sunca. Onda to je. Pardon. Ja sam izvinjavao. Na 8,5 minuta kad su jedan do drugog. Molim? Jel da? Dobro. Ljudski je griješiti, jel tako? Prosim? On je bezgrešan. A on je grešan. A dobro, ja onda to. Dobro, to su razvojni elementi komunikacije, to je jedan veliki problema, evo to su sve problemi u vezi komunikacije. To za one koji se kane orijentirati na komunikaciju, to su sve problemi za svemir. Jedan je od velikih još neriješenih problema, to je međuplanetarna, odnosno svemirski internet. Svemirski internet, zašto? Jer zemaljski internet, ako vi šaljete neku poruku nekome tamo, onda ta poruka i može ići nekoliko nekim putevima. I onda ako se odabere jedan put, onda ako se desi nešto na putu da je prekid ili tako dalje, onda se ta preusmjerava na drugi put, ta informacija, da stigne na odredište. Znači, poslije nekoliko puteva, onda ako odabere jedan, prekine se ili nešto se desi, ide drugim putem. Međutim, u svemirskoj komunikaciji mora se uzeti u obzir kašnjenje. Ako vi od jednog kraja na drugi kraj treba 5 minuta, a isto tako drugim putem treba 7 minuta, ako se tu desi, on treba na drugi način to optimizirati, da ne dođe do toga da odgovor dođe prije nego što je došao tamo neki poziv. To su recimo problemi. I o poznavanju daleko svemira, evo ga, to su problemi koji se sve treba riješiti. I sad to je, recimo, već sam rekao, da ima se meteoriti u svemiru, ima različitih mase, oni idu 15 do 75 km u sekundi. To je, recimo, jedan takav objekt od 10 cm na 10 cm sa 20 km u sekundi je isto kao da objekt na zemlji od 26 tona pri brzini od 440 metara u sekundi. Taj sam uzeo podatak jer to je top. Ono kad se spalite top, on ide otprilike 440 metara u sekundi. To znači kao da iz topa palite objekt 26 tona na neki drugi objekt. To je otprilike prijenos energije
tog objekta u svemiru, 10 cm na 10 cm. I onda radijacija u svemiru. Radijacija u svemiru je izuzetno važna i opasna. Evo samo da kažem, evo ovdje je, ovo je takozvana logaritamska skala. Ne? Ovdje je, to je ono što u prosjeku ljudski organizam primi radijaciju na razini mora. To je ovdje. Dok ako idete na Mars, 180 dana putovanja na Mars, što je recimo to obično ta duljina, vi primite radijaciju koja je otprilike, pa recimo jedno 5000 puta više. To je recimo problem. I naravno još u povratku i ostati 500 dana na Marsu, to je isto, to je ogromna izložena ljudski organizam, ogromno utjecaj radijacije. Mi smo gladni ili smo previše pojeli? Upiva ga radijacija. Evo ga, to su sve oštećenja uslijed radijacije. Ono što je zapravo zapravo važnije, da zapravo radijacija utječe na oštećenje DNK. Ono što je zapravo najvažnije, oštećuje središnji živčani sustav. To znači vi pošaljete čovjeka na Mars koji je savršen živčano, ne? Nije neki šizofreničar. Na putu do Marsa njemu 5 do 13% živčanog sustava mu je uništeno. To je recimo... Dok se vrati već je luda. Čak, da. Onda medicina. Bestežinsko stanje ima čudne efekte na ljudski organizam, kome obično se ne razmišlja. Prije svega to je svemirska bolest, ne ona koja je bestežinska, to je na brodu kad ste u biti ste djelomično u bestežinskom stanju i to je ta svemirska bolest. Zatim dolazi do pogoršanja stanja koščanog i mišićnog tkiva. Evo, gubitak od 20% tkiva, mišićnog i koščanog, se desi u 5 do 11 dana u bestežinskom stanju. Ako ste 10 dana u bestežinskom stanju, vi izgubite do 20% mišićnog tkiva. Da ne govorimo o koščanom. I zato svakodnevno na ovoj svemirskoj postaji gore 2 sata mora svatko vježbati. Svaki dan. Ono što je isto važno i što je dosta opasno, preraspodjela tjelesne tekućine. Vi ovdje ne razmišljate, vama tjelesna tekućina, krv najčešće, ide dolje od pete, stopala, do mozga. Srce tu pumpa i ono pumpa zato jer mora biti suprotstaviti se gravitaciji. Znači svak tekućina ide dolje, srce mora pumpati prema gore. Kad ste u bestežinskom stanju, toga više nema. Vama pumpa jednako stopala i jednako mozak. I zato vam dolazi do preraspodjele. I kad dođete, vama tekućina, ovdje naraste, napuhnete se. A ono što je najgore, vama u mozak, znači kranijalni takozvani tlak, znači tlak u lubanji, vam naraste. Koji onda najčešće utječe na živčani, na optički živac, očni živac. On je najosjetljiviji jer on dolazi izvan lubanja. I zapravo dolazi do takozvanog katarakta, zapravo sljepila. To je primjećeno kod astronauta. To je recimo jedna od posljedica tog gubitka, odnosno bestežiskog stanja. I onda tu ima još drugih, ali to su recimo najčešći. Psihologija. Svi ovi koji gore idu, prolaze psihološke testove. I to su recimo nesanica je jedan od najvažnijih stresova koji može uzrokovati psihološke. Zašto? Zato jer on svaki sat i pol, on prolazi 24 sata. On tamo nemaju koncept dana i noći. Nemaju. Ne samo to,
nego tamo mora postojati stalna ventilacija atmosfere. Vi ne možete, kao kod one vode, da nema ventilacije, prirodnog cirkuliranja zraka u svemirskoj postaji, oni bi se zaugušili. Jer vi sve što izdahnete, ugljični dioksid, ono stane kod vas. Ne ide, ko ona voda. Znači, postoje ventilatori koji stalni su izvor buke. Stalni šum s kojim ti astronauti se moraju nositi. Taj šum cirkulira tu atmosferu. I onda naravno dugotrajne putovanja, mješavina kultura i jezika, gore su Rusi i Amerikanci. Oni se ne svađaju zbog toga što ti si komunist, ti si kapitalist, ne. Nego drugi imaju druge kulturološke ostavine. Neko je voli vodku, ovaj voli viski, ne. Prema tome, to su, ne baš ne piju to, ali hoću reći da na to se mora paziti. I onda roboti i umjetna inteligencija koji se trebaju isto razviti za popravke i tako dalje. I za kraj, bili smo u svemiru, vrijeme za povratak na zemlju. To je jedan problem koji još do sad nije riješen. A to je sa 8 km u sekundi morate ući u atmosferu. Vama se na objektu do 6000, od 4000 do 6000 stupnjeva Celzija ugrije oplata. Nema materijala koji to može izdržati. Može eventualno pod nekim uvjetima, ablacija i tako dalje, ali to nije rješenje. Ovo kako su riješili, pogotovo to je jako opasno za astronaute. Bilo je, evo recimo, Space Shuttle je eksplodirao. Ubijena je posada. Zato jer, evo ga, nisu neke oplate, neke dijelovi oplate su se odljepili i izgorili. Na koji način je rješeno ulazak Space Shuttle u atmosferu? Pa on kada ide na ovaj način, zašto baš ide ovako? Ide zato jer on ovdje sa ovom brzinom, kada ide brzinom, on potiskuje zrak i zapravo komprimira zrak. I on sebi stvara jedan umjetni sloj zraka, komprimiranog zraka, koji se ne miče. Iznad tog sloja je onaj zrak koji ide brzinom 8 km, baš ono, zagrijava se. I ovaj taj komprimiran zrak je zapravo izolator. I oplata ovdje se otprilike digne temperaturu od 1000 stupnjeva Celzija, 1000 i nešto stupnjeva Celzija, ne na 4000. I to je razlog. Ali svejedno, otpale su neke pločice, taj 1000 stupnjeva ipak je bilo dovoljno da se izgori i eksplodira Space Shuttle. To je recimo jedna stvar koja do sada još nije riješena. Ići u svemir, to sam pokazao, na koji način, ali povratak isto je velikih problema, neriješeni. Evo, hvala na pozornosti, nadam se da vas nisam previše smetao. Jel da? Jel da nisam? Hvala da. Sad su i oni kompresijski šok doživjeli, dekompresijski. Pa dobro, pa to je potrebno, malo adrenalina, ne?